Бүгінгі Құрбан айт майрамыңыздарының жалбатшан мериясына апаратынан жеке өзімден атыман шын ділімден құттықтаймын. Бүгінгі майрам негізден қайырымдылыққа, сабырлылыққа, ынтымақтылыққа жана борлықке чакырган bir майрамдардын бири. Ниет кылып курбанды чалып, колунда жокторго жардам берип, борлуккелик менен шарты менен мамиле кылган болсок, сөзсүз түрдө мусулман bir туугандарыбызга чоң жардам көргөзөбүз деген оюбуз бар. Анан Алла Таалам айтат, бирди берсең, мен миңди берем деп. Ушу биринчи колдордон кылсын, ар бириңиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалап кетет. Мамлекетибизде ынтымакчылык өнүгүү болсун. Рахмат. Аллаху акбар. Allahu Akbar. Allah bağımsız imansız zekat kılgın Kudayım. Üygüleşti bakı kalay vergen Kudayım. Dayının memlekette türkülük amançılık oldu, beykuçuluk oldu, beyirlik oldu Kudayım. Ardından asmanı açık oldu. Yaratan Kudayım size asmandan geretirken, cennet yılatılan balakatların Kudayım üstüne sırar Kudayım. Ömür üstüne Kudayım bereket verin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin Allah'ın sahibine. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmet ya Rahman.